part 3 khan question number 4 he so man lovin kan lo da to me question number 4 continuation part 3 continuation kha kan khoi masanga achan chu edit mi lo kha ani wang chuan le man ro hi tra kan la nei lo wa lockdown wangin kan la le thei lo wa phone ala tok kha ani wang chuan mi no hri thiam na kan lo nge ani chu hemi question number 4 sub number 1 han enta ila x to the power 12 by 7 oma heta khan in car division sign oma so 49 le x to the power 2 by 7 in car khan division sign oma ne hemi x le hemi x kha like term ani side khata in lo la don jon an in car division sign ani wang chuan hemi x le hemi x ipun tir don tina ani chumi puntir kan ti chuan base to the power m into base to the power n kan lo ti chuan a to the power m into a to the power n kan ti chuan a to the power m plus n ani a power kan bel le thum ani a base inang tro a base inang ani wang chuan a power hi kan bel thumang 12 by 7 plus 2 by 7 hei hi i belang chuan equal to chuan hei hi division sign ani wang chuan hemi side a local chuan 49 nen khan ipun tir le thungang nichina hemi te pan hi ipun tir ang khan hemi te pan hi bo hi ipun tir tu ani chuan hei hi anoilam mi te khan inang ve ve ani wang chuan a chunglam mi te pan hi khan ibel khoma 12 plus 2 kan ti chuan 14 ani 14 divided by 7 to engeni kha 2 ani chuan hei hi 49 nia into 16 49 kan ti chu 7 square ania 16 kan ti chu 4 square ani a square kan da na chan hi helai x power kha 2 square ani wang chuan ani chuan helai kan therefore x is equal to x square te direct alo chuan answer tu chu panhi plus a minus ani 7 4 are 28 ani anga pakhat le chu 7 4 are 20 minus 28 ani chuan panhina kan lu dang hei pakhat na nia panhina kan lu khan helai mi kha anin kara puntir ve ve ni wang chuan hemi te panhi a power i belang chuan hei hi puntir ani side danga umani wang chuan hei side in lo da khan minus in a kal le thuma y to the power hei a power te panhi bel turani wang chuan 31 by 7 plus 4 by 7 ilo bel chuan 31 plus 4 to 35 ani 35 by 7 minus hei side lo phe chuan puntir tho ani ba chuan minus in equal to chuan 9 le hei hi cancel khan so thum le paru kan equal to 36 chuan hemi hi exactly 7 5 or 35 ani 5 minus 3 to enge kan ti chuan 2 ani y square is equal to 36 ani chuan y values kan ti chuan enge 36 kan ti he plus 6 le minus 60 na ani plus minus root over of 30 na ania therefore y equal to 6 or y equal to minus 60 na ani so in comparison in lola ang x value ka 28 le 6 ilo n kan 28 plus 28 hilian zo kani bang so greater than so 28 le minus 6 in n kan plus 28 hilian zo kani bang so greater than so next hei le hei ilo compare ang ilo compare khan minus le plus ani to bang chuan plus ilian zo kani bang chuan x is less than y chuan hemi te pani lo compare khan minus 6 hi minus 28 ilian zo kani bang chuan x is less than y ani chuan opposite sign alo umani hetinga opposite sign alo khan part 1 part 2 kan lo sei to ang khan x equal to y or relationship cannot be established ina kha in answer ani to the question number 1 kan lu tanga hemi question number 1 khan in lo n khan helai khan quadratic form quadratic equations ani hei ani chun side khan in lo da khan 2x square minus 23x minus 1 come to this side become plus ani 63 equal to 0 ani sum le product form ama mi angin kan zir don ma se helai khan direct in thiam to ang kan ni wang chun direct in kan nga hemi te panhi ha kan nga hemi te panhi i punti ra tanga lo chuak hi product ani
ai chon hemi 2 le 63 i bel emo i pai emo atangin minus 23 mu theilo chumi ni wang chuan hemi 63 ka a factor i lo la ang 79 or 63 ani chon tu da khan factor pathumom to ani 79 le hemi 2 ka ani chon 72 or 14 ania chon hemi 9 ne khan 14 le 9 atangin minus 23 kan mu the minus 14 minus 9 kan ti chuan minus 23 kan mu the ani le product kan mu the minus into minus so enge ni kha plus ani he hi a product ka eng le plus 63 into plus 2 to plus ani so bang chuan kan mu the ti na ani so therefore x is equal to minus ani chuan answer to plus 14 divided by 2 to enge ni kha 7 so x is equal to minus 9 ani bang chuan helai chuan plus 9 divided by 2 to enge ni kha 4 point something kan demo 4.5 ani x value ni kan to tina ani chuan pakhat na kan mu to a panina khan y values kan song le don ani in lo en khan helai khan left hand side the right hand side khan negative ve alo ni chuan hey hi y to the power minus 8 hey sai lo kan chuan plus ani chumi ni bang chuan 2y equal to y to the power minus 36 ani chuan hey ye in lo payam in lo belam katina minus ani chuan i belam plus 8 so enge ni kha y to the power minus 28 ani hey hi plus 1 ani ya plus 1 kha hey side alo kang chuan minus 1 ani chuan minus 1 ni wang chuan 2 is equal to y to the power minus 28 ani ya plus 1 kan to is minus ani chuan 1 ani chuan y to the power minus 29 this one is same as 1 by y to the power 29 ani chuan therefore y to the power 29 is equal to 1 by 2 tina ani root over of y is equal to root over of 1 by 2 kan ti chu 0 point something ani hetiam point helai khan a power hi eng number polo mi ro se hey hi 1 tling lo ani chuang wang chuan 0 point something hi a values ani actual values hi vason su kher ngai ani ani chuan helai khan x ha 7 ania y ha pakhat ma 1 tling lo ani wang chuan x hi lian so ani chuan next up x value 4.5 le 0 point something i compare chuan 4.5 lian zo ani wang chuan greater than ani chuan in answer to x greater than y tina ani x greater than y chu helai option a chuan option a kha in answer tina ani question number 2 akan lu dang helai khan shortcut method in n masatai ila shortcut method a chuan heavy constant tam kha in masapirang 4 by 11 intial 4 by 11 kan ti chu 0 point something ani chuan heavy x ami kha inenang x ami chu enge kan ti chuan 2 by 3 2 by 3 kan ti chu 0 point something ani chuan y ilo n le khan enge ni kha 3 le 3 by 2 ani 3 by 2 kan ti chu 1 point something ani le heavy constant term le ami values le x le y ami values khoinge inang ber kan ti chuan x ami le khan inang ani chumi x ami le inang kan ti chuan x kha aliam zo y I tina ani chumi chu ani a values kha so here your answer will be x greater than y tina ani question number 3 a kan lut le ang question number 3 kha in lo n khan root over kha oma root over of 289 kan ti chu 17 ani root over of 225 kan ti chu 15 ani ya root over of 361 kan ti chu 19 ani ya root over of 25 to 5 ani chu 125 by 15 hey constant term kha ani hey 5 in cancel 1 3 ani ya 5 2 or 10 5 5 or 25 hey 8 point something ani a values kha constant term values kha actually hey 17 by 19 ilo ena 17 by 19 ania hey hi enge ni kha 15 by 5 ani hey hi x ami kha nia hey hi y ami kha ani actually hey hi enge ni kha answer kha 0 point something ania hey hi 3 ani a values kha khoi nge inang ber kan ti chu y ami ne khan a inang ber ani chumi ani bang chuan x is less than y tina ani question number 4 ami kha in lo n khan enge ani 4x plus 3y is equal to 18 ania
chuan 5x plus 7y equal to 12 ani hemi values in lo n khan enge 3 ania he hi 2 ani chuan 1 point something ani constant values kha achun he hi in lo n khan enge ni kha 0.84 by 5 kan ti chuan 0.8 ania 3 by 7 kan ti chu 0.74 or 28 0.4 something ani hey hi x ami ania hey hi y ani ani chon x le y ami kha in lo n khan hey 1 point something kha khoi x ami in nge anai zo y ami in kan ti chon x ami khan anai zo kan chumi ni wang chon hemi case khan x is greater than y question number 4 ami a ko khan in answer to x greater than y kha ani ani le question number 2 a nu le ta ila question number 2 a khan a chodan pa ngai x value le y value chodan kha kanina he hi linear equations in two variables ani chumi chen chodan chi sang pathum soi taila elimination methods substitution method ti de elimination by equating the coefficient ti de emo ani lo le cross multiplication atam mai chumi te singa khan equating the coefficient kan mangam hey hi equation number 1 kan da nga hey hi equation number 2 kan da chuan kan ti bo tum kha y kha lo ti bo tum nita se x value zong tum ni zon tum angin lo ompot nita ila zon first khan x value zong suwa phot ang kan ti chuan y coefficient de in thuka kan da nga ya ni chumi tu jan equation number 1 hi equation number 2 y ma mi kha 2 kha ni punti ranga 2 kha equation number 1 y ma mi kha ni punti rang ino punti khan 4x plus 6y is equal to 8 and yeah hey 9x plus 6y is equal to 33 ani chuan hemi te pani hi subtracting in tiang ilo subtract khan hey minus 5x ani ya hey minus 25 ani I cancel khan x value kha 5 in 1 ani chumi x value kha equation number 1 ilo da khan 2 into 5 plus 3y equal to 4 ani ani chan hey 2 5 or 10 ani ya 10 kha sai local chuan minus ani 4 minus 10 to enge kan ti chuan minus 6 ani so you get y equal to minus 2 in lo mu ani x 5 ani y minus 2 ani chuan x is greater than y ani hey hi equating the coefficient formulas mangin ani hemi chin hi voina kan zin the ani